Akariba kathwana ni bakenerete bunene ntumiri ya bunge ba Mount Kenya East kumaruka rubarune rwa Mount Kenya West na kuga nandi ni kagitaga akariba nteriji kuthara bati kugwetanirwa ni mwikoni bachokete bauga kauma Profesa Kindiki ni akubatara kwithirwa niwe mwaria na mutongeria wa Mount Kenya East. Samuel Gaishimana aranirite na Akaribaba na atutumira ripoti iji. Kuringana na Akaribaba muchi wa kathwana na ntere chinge mwanya chegechigo bunge ya chuka igamba ng'ombe ngwataniro ya bunge banaiti ya Kirima Kirinyaga yiyite kagita karakabaterie warira Akariba kaunti ino cia Meru, Tharaka Nithi na Embu bagitwe bagitumirwa irutererwa rungirwa Kirima Kirinyaga gucheria unene ende unene bobu bonekana bakambiria kurumirwa tambaka ya wata ekindo. Akaribaba bariuga gukurukira ngwataniro eno rutere ruru naiti ya Kirima Kirinyaga rukaona mirandi ekugana kuma kiri thirikari. Tikenya tukogoka ni twisawa no tukengo tukagagirwo twinde bantu amwe lakini ende twagero twatene bimwe ndibika tio na kanyamu tukonaga nkuona njendera ba ne njenda positive no ndigo twiga twire kuma tene tuli Mount Kenya mburerani kana mwabureni wa Mount Kenya twito abantu bakirima twinde andu ba Mount Kenya West liaba watire bobeso kadunguru etanda bakabanga amanto mwende dio tukenda mwatwika takako ina difference ya Mount Kenya West na East. Mount Kenya East tubatiku twena unity of purpose, unity ya koromba into no ntu kathikora itha methani into bikiga igwati gwitu tiga nyuma. Akaribaba nkuruki ibawete mbaru kwendekithwa wa CS Kindiki tamwaria wa rutere ruru netia Kirima Kirinyaga ngunga mukono wethirwe twena Kindiki atongorete watogu araigirwe aithirwa atongorete Mount Kenya East. Of course bwana Kindiki atweketa no twala twende mwana wetu tukumuona either political na lena ari iguru na nakuruta wira Kenya yondo atwika Kenya yonde ni kuthina mbere kubwa na Profesa Kindiki tiota antu ba Mount Kenya East itukumu fronti atukaria tabura Mount Kenya baruthire mantu ma Mount Kenya West bena antu baba murigida tutendo katho deputy president kintu kionde kudetera I am 1 shillings you one month mumonde ko ari ariria nuntu bantu ba nuntu twako meiba inge kithwa kinde kwanje wetu tara mono ndio timu tonge unge wange akiomba weraini nuntu bari akubena rais Kindiki muntu record yake tigutinda gucherua record irutite wana mawaziri mama ange bakinuka bamwindo na bakirombera bakauga Kindiki aigwa ari umuhora bagachoka. Ibauriti ya bunge amwe na maseneta ba kaunti ino iri ithatu barabatirare muchemanio ni uju baitigirie kugwatanira na barabangi kenda mukari wa nterino agunika. Atongoria baba tare ogo ntame agitumikire kwamba mukure wikinyira kini gwitikie no mwaka wewe kwina reasons ichi yare ogo no ntonti wetegia kakwe mtu wemba kwigwa kiragana na ngwataniro era tukwetweka itugo front Kindiki atweka msemaji wetu bau batathi baba igo tukuthia mucemanio kengo bakaragia na kayo kamwe kengo baigweka bare amabonde bagwatanire atuke gintu kimwe basapoti munini itweka Mount Kenya East watogu erinde tukithora Kindiki kira tongole baba tamani jiko mucemanio yunti amenya either batari invited wegu bare busy wegu bare nonto ba maybe political interest kanambi lakini ikuba ikuegwa toige siasa aside ria tocheria keki ya general tiutore antu bagu area area kundi emwe Mount Kenya East no twira tukienagirwo for long tukaitokona gintu tugacheria turi amwe na Mount Kenya yondi in totality lakini yake oneka tukagano ni nkuona wewe mukiongozi uratari no atena genuine reason ujue ni mundu wa maendeleo no ntutimbo twika wokambo ikoti kuthi kithira no ni kebaba ngitwite ocheria gintu kia tugekaria tiuta muongo. Nkiripotera Weru TV kuma muchi wa kathwana mbita wa Samuel Gaishima.